Mbikwato ebyokibwe harimo butimba kokota mushanjo monofilament 12 amata 5 endobo mushanjo nebindi ebyona bivariremo billion emwe na million bena izoba turi aha cyaro cya Kamina Sero Kamina Parish Ndaiga Sub County Kaga District twija gukora umukoro gwo kosa ebitimba bibi ninga ebintu bibakosa omukujuba ebibi ebitakwikiriza ubiteka na government of Uganda. Abajubi abagambiraho na TV West kandi bakama bibikwato ebyokibwe ahantu bonje gushaba government okubahereza na mnonga za loan bagure bibashime kuba nibagora omukoro murumogo. Yes, people were used, but now if we can access loan direct from Ministry of Fisheries and the government of Kagadi. Overall estimation is 1.4 billion. So nati abantu lipuwa ba Uganda saze hano tukayigwa ameza kenya gatera haija mu covid so abantu lipuwa so tugota government tuna akili loan mkubwa ukia twaile kuchoma kamba na haki mnaona kinye nafanyikana sahi hapa kukamina district ya nini ya hapa ya Kamina kinye nafanyikana, lakini sasa sisi tunataka usaidizi ya government tukisaidia si kwa jumba watoto bako nasoma. Tunashukuru vile sana kinye anafanya na choma ile kwa uchafu haki sigayire muturumira umuntu kuteka sente za yenkezo zikagenda zikafa kweta ogo nubwo muri mu government simirire kora yonka yo kuyatwiremo. Francis Xavier orukure byo kujuba mu district ya Kagadi nagira ngo abajubi bona bakashomisibwa kandi bashime kuratera ebabashomese ntwanyanja hanu busaho muntu wena atamanyire kitimba ekikusoha kubi buli muntu wena akimanyire nebwa kuba musubuzi busaho musubuzi atakimanyire teoire ya maizi tukyaro bayo kine exercises ya kuose bitimba teoire wiki yemwe tukaba tulina mukama wetu kuruga mu Entebbe ngo bayita Lieutenant Colonel Mase tukahirwa tukaba tulinawo akaija kwegesa abantu yamara ya tulidinga mu exercise ya kuose bitimba twaza omulitagwenda hamwaro gwa Mahoro abantu bashaba government okongera kubatekatekaho na mnonga babayisiya program za government ezo kubenga oboro emfuzi tusomere abantu basomere tugamba tukora ki bakuturebera ku y'abata batasomere ati government yizamwara igamba batasomere umurinkai ikatera ngebintu by'emikono tukabyega agayi n'abana bakozesa ki ikaramu abatasomere mbasoma busome ibintu by'emikono ngo kubiza ukesa nkebyo nangeji za garaji bale omwaro gwa Mahoro nugushangwa omucyaro cya Bubare Mahoro Town Council district kitagwenda kandi ohireho okubingo bworo abantu bashaba abichwasireho okubahwera bikwatne by'ubuyonjo abo kuba obuwiro bwinje bari omumberambe icyo motoka cya Kasasura abo kuba Kasasura eri omwaro mu Kasasura nyinji munonga tugerezeho twateka abakozi bake na bake abakubirunda rundana tubiyosi acyonga twatwineka Kasasuro especially ikimotoka cya Kasasuro kikayambera cyumukuruga aha Town Council kikabe cya Town Council yo nakanyi kikiza cyakora nemeremo yitu ya hamwara aha ninjira tukabe turiyo mbyo buyonzo tukabe tarukubi bakubera omwaro no bareba ne saheji haruma abantu beruka bingi no leba abantu bareta mu kutundiramo ebyo kulya byabo bicholi emeneke hata n'ahandi hetagaho icyo n'ikimotoka cyo kuyora Kasasuro kikagiteka hamwanya gumwe twakira bamwe ombebembezi ahashongezi bagira ngo nibazimanya kandi bari nubongera okubatekatekaho aha TV West ndisenyomo Gideon na Thomas tumwebazi.